Uria wari ngavana wa Meru Kawira Mwangaza Jumamosi nthiruni arugoririe kiama kiawe na kuriukia rware rwa gisiasa Meru Nandi iri na atongeria babiama ba PNU kia Peter Munya kia Bas gia Kiraito Murungi no peo ya Mporo Abore na Nandi UMP ya Kawira Mwangaza. Kauntini ya Embu iri Kinyayo iri Mount Kenya East iri na Justin Muturi atongerete kiama kia DP nyuma ya Martin Wambora kunenkanira kiawe kiri Mwangaza nyuma ya migombe iria yaringire kiama kia UDA na Kenya Kwanza nyuma ya maandamano ja Gen Z mwaka muthiru na bomwe bwa kiama kiu kweberwa thirikarine baria bengatirwe baugire gitumi ni buria bataigwete kiama kiao na ni kumira u nikio Rigathi Gachagua athithirie kiama kia DCP. Mwangaza nawe auga engirwe gitene ni onto wa kwaga kiama na eza na UMP biama bibyonthe moroto ni 2027 bakirigira kwithirwa bari ndene otongeria na kugwatana na rutere rwa gisiasa ruria bakuona romba kujukia thirikari ni kumania na untobo ni kio tukubwana rwa tugukuria kwethirwa ni okuthugania biama bibiria bire Mount Kenya East no bietikirie gutuma ngwataniro iria ikabatethia guchiariria mbere ya kithurano kia 2027 biama bia siasa bia Mount Kenya East no bietikirie gutuma ngwataniro iria ikabatethia guchiariria mbere ya kithurano kia 2027. Tuma machokio jaku kiri namba yetu ya SMS iria itina marinio 23578 kana waranire na bautu kiri mitandao yetu yokinyaniria amona nteto iria nkureterete ni Ngavana Mutuma kwira Kawira Mwangaza ni kanywa kawe na muchara jomeya jawe biatumire eberwa gitene kio ngavana. Umwe wa bare bakwire kumania na maandamano ja sabasaba kuthikwa ndene andaika inka nyuma ya borithi gukirithana na akari. Wati bwa mpara ntere cha Kinanduba akari bagitara thara nene ya mpithukiro cha nyomo cha kithaka. Alaji mwendia kuongera kajukawe kukonia nguto cha ngwataniro gatiga Kawira Mwangaza na Rais Ruto. Mona nireto mathithio ni Purity Richard na ningeto Maureen Kinya na nteto chieto chiriambiria thaiji akariba Kinanduba Igembe Central ni boketie mateta iguru ria athara iria bagutara kumania na mpithukiro cha nyomo cha kithaka mono njogu iritigite miunda yao iri mitheri bagitariria ugua bwa kurumirwa ni mpara kimere giki akariba bankuruki ni bamenerete thirikari ni ontu bwa mutaratara jo kuria athara bare baringekete ni mpithukiro iji bakiuga mbeta iria terekererwe ni Rais Ruto mieri mikai mithiru itabakinyira kinya sumuni ni bakuromba atongeria gutonyera untu bobo kenda bona kioto kiao. Marion Karugi ni agutwambiria ni akariba ntura ya Kinanduba ira yankene na kisitho kia nyumosi kithaka Meru National Park baraba sumiritie kuonanio bwa benabu bwa kurumirwa ni mpara aani nyuma ya njogu kwithuka miunda yo na kuthuka ngimera bireo nyanya akariba bakiwarite ria mbere kabatura kwenyangirwo imera na mariba tiona oni andi na kwithikira guku nene na kugwa mpinyiritwe muno indira ngaitangugije yonthe aja ngicoirana bakwa gwatuika ndeke mwiso finally gutujintu kombe iko thaijo imunda jwe nyangitwe ju nthema jura ndirerigirite kurira ju family ekwa nti umenya nkanjiriria kuringini barabokerirwo yani we aukirire ukurita njo mundene gwatuika na ntori bakumana lakini baba ukaritie munda kuno konjo ucieyire gwatuika bara nuntu bakora bako mama ne antori beyere benga njo gwatuika batwe kinya toroto te mama ire tha 12 cia rukici oro mwanga yani cia kumwanga tha kenda tha 10 iro kinya mundeno muthiora ende munda ya yore ni yo tetha cia toi batwe Igembe South Igembe North ituto mwankene to imbaundene tutimama imerumo ebunduki imerumo enjou kurumo injoka chimba kuruma tukamatutira tutemami kinya tha yo ategere methuta mama wigwe
mpethie nkarĩtie njogu ũtukũ ndare nkarĩtie ng'ombe ũtukũ onto ng'ombe no gaikuio tũrĩa tũgwa security twerwo inaĩrĩ na ng'ombe no gaiguĩta andu no kaba kũragwo bangi bekinyanga rũ njogu ena nyanya inende nimbi muntu agetha sinya wonde neterwo nendie njogu ketha kũrĩa mũkũrĩthia njogu nendie atigari emwe ũrĩmi bwa into bia rũje bwĩna ngarama tũtumaira petroli twatumira generator tũrũje kenda rũringa kinyanya kĩu kwĩrĩwe njogu ingarama nene munda jwa ikemwe jwa nyanya tutumaira mbesa nkulukie mbesa 300,000 kenda o ketha kimera na narua itukuona mutori wetu muthiora nyanya ciawe nirerwe cionthe utigintu erigirite woni ni ngwande na nyanya gwakwa mundene njogu ni ndipotete report nkuluki report ithanthatu narua kambite ko report ndina ntoba insurance mundene na baikwire jo report nya ciaria report kangatura ko report kuringana na rimi barabara ta ibarwa miundene ye bena muthuro no ntuba wenyange buranjo wibwithetie no ntonde yani kwithikira ko nene muno na ikimako kinene muno mbitete kurara na mpara no nto mutano yombwa no twaya kibarwa tukona kamutuka kuria ntuko kwetu tutiona inya kimbo kia mpempe tutiona inya ndengo tutiona inya mbika na mbinjo iciari irathiria ndani oro na oke no nto ni kinya mundu cio ko ngo na iro nyanyira mbumba ko ria kana ntu yanko na bia witate bia kuria ende tiunire we tionze aya utuko ka twendete inye korwa ni cia kamuntu achiri nganza kamatoka ende nyumoi iba wente itoete tothamitiwe ni bakuromba atongeria athurwa na kura bario abunge ubatetherekire mutaratara yoro yotumiro kuona mari bakiwa batena witikio nayo no ntukinyambete ira thirikari ya lukiriricia marita bakinyila kenge ambere ma MP zetu bara twatumire parliament twina MP mono ja wa Egembe Central jawe bwana Ndani Kiri twina MP wa Egembe South jawe bwana John Paul Mwirigi twina MP za bwana Ntoitumu Egembe North antu baba tukuinyeru system irera aretirwe kuria njogu ibete bategerera gwiceria ciekirwo nuntu ceria iu icio tuinyeria na inya mono gutigo kombeka muntu eja gaukaga tutegera tutumenya turire wambi no gatukwirwa ngai tujuririe tukarewa ni insurance lakini muntu eja mundene atikumenya imbia kuri wayo yongwa antu bapaki wande ni urorungamirite abo muringira thimo polisi alam ko tueke batwe tugakarua njogu igakarua ni ayenye ukaria njogu bara batureni ukaria njogu bara banengeri ngari ukaria njogu bara twetete turene ukaria njogu te ana betu batweka bakawara wa njogu kiripotera Weru TV kumembe Bitawa Marion Karugi. Felix Macharia uria ni umwe wa nthuki mbithi baria batere uturo kiri maandamano ja Sabasaba ni athikinde ni arungurwa ndaika 20 nyuma ya gasagasa gukujirwa katigati ka borithi na akari borithi Kithumba ni bakinyete ntere uchiathiruga itikenda kurigiria maandamano jareza kwirigiri kumania na akari ni ontubwa muthuro jwa gikuo kia mwana uju mubangani wa kiama kia DCP Mithika Linturi na muteteri wa Kioto Mithika Mzalendo ni bamenerete bonene ikarikari Dennis Mugendi gatuonie buria watinda iri ntuku ya mathiko ya Felix Macharia muthaka umwitho wa miaka 20 kuma thiruga iti uria aringio disasi ni polisi ntuku ni maandamano ya Sabasaba mushino maua ni gukujiri twe magana ya askari mushino maua na kinya athiruga iti na kune kumani na ugwa buria burario ati akari ni ntuba muthuro jo mwingi iguru ya thirikari no bathithie maandamano ja manene Jacob Macharia mathiko ja thitho na mpui mono ja ndaiko 20 jatina mutaratara utindo aria inyingi tutianga muntu wetu arathirwe risasi ya nyuma na muntu age akutha matokete loi ate baterie kuratho risasi ya nyuma abaterie kureka no wega matoka no ntoka gimbilite usalama no ndo twena Macharia na igatwete to muthika
akiekere oneka ntukwera tukaibua asikari ura wa usikire na manto ya gwethi atia Oi Kenzo, oi mtabikibiki ya onge. Wirijo ikwa kaburine na kulindwa ni nthaka kirumi na kioba kwa ni iguru ria thirikari ya Rais Ruto baturiritwe ni mubunge John Paul Mwirigi na kuthokoni athiru gwatuika ni ku sinema irio yongwa ikuonekana ya nturukano ya maiga na risasi gatigatika akari na askari utiritiriti utisarenda akinioba gwitia hii nteto atongire bakiama kia DCP ario mithikari nturi na kinya musiasa na muteteri Kioto gicione giki mwenda mithika mzalendo bariritie na kumeneria thirikari bunene. Borisi ngwira ya ritaru hari ya kuura antu na mathiko kwa kithithwa ndeka thatinya kuringana na mila cietu nukose heshima ki family na mwana uboraire nontu nya tutirona kanya kaukinya tumwariria barabara ni ngiro cionthe tutikiomba kinya na turera okinya no tutikwenda tumira hinya na tutikwenda ukare batu turetete thina hii nontu ango ya borisi dwari bakwenda kuorwa na mirongo na kuratha banki enda kutuiki batu twinatia ni batu tutumira hinya bwa kutibwiri to wakati retreat na barabangi nontu I think hinya to retreat we live to fight another day na tubwa twinabo ikiao kiantu betu twinakyo na twibirwe nontu tukwenda bekirwa thinene. MPO ikuthai atarirwe ni baba witwa Gen Z lakini mantu era manene thahi nibo otumira bena deputy president ukiawita nara maua baba angite antu ba mungiki mikora na antu bara bai kabisa baeta bakairwa ncera be ya kura kuthuki into maua kenda antu ba thiru kenda antu ba kanuni kenda antu begembe south berwa ni enyangia iba kwenda kuringanithia antu bara betu na antu babo tu support na biashara ba maua bagerwa mzalendo na linturi ibo bakwiya ku sponsor na kweya na mbesa kenda into bithirwa woni ndi investor maua oro kwaria atena murimo yura bithite ngwatite ni waka nyumba kwa na mantu yangi kuo batwe tutea sinka kutwika itu twiyite kwinsight antu beya kuthukia into bira nende ruarengo sokeria antu katho muno kinya bathiru kinya thira ibatindikirirwe nara beyire bayukia mwiri yo na benama kutena mtu kweleia kenda na 10 kiri antu bara bari no ofisi ro nenkeri ne thia ni riko ne thia ori CS ori hospital kano president kano no batiko me abambara na bwan ofisi uye ku ina mantu yaile irete kitherimo kanerete kirumi Biblia ruwa mantu ala kathithwa kiundune mwathani ayo ekawerune na muntu wende akayona. Call out President William Ruto and remind him that when he took oath of office, he held two instruments. One was the Bible, pledging allegiance to God, and the second one was taking an oath of office using the Constitution of Kenya 2010. Tinkwenda kwira President wetu William Ruto, murume thikira ani ori yao, ani ori ya Mpempe, ani ori ya Muthere au nambi na mantu ya maingi mno tukithitha ciao. Antu ate abachinchiro over Sunday, batachincha ibakwendete. So ko batenderete buthuku na muntu akiotendera bungu abathithiria kinyama no ntu bakuthithiria bubwea ntewitikia kuwa uwe we munyama na nubatendete mbaya kwi makosa bakithithia so batiko warranty kurawa atha nti kuringana na sheria kure kuwa antu bahekirwa mamba yatio no ntu ni ongwe bugiyotishana. Dennis Mugendi, Weru TV, Adhirugaiti, Jembe South, County ya Meru.
Wakili Mugambi Imanyarane atumirĩtie gũcokanĩra kwa unyanya gatigati kawe na Kirito Murungi akiuga nande bas nĩthirĩtie nkucanio ciayo. Imanyarane inyerĩtie gũchũa gĩtĩ kĩa useneta na tigiti eze akiuga arĩ tayari gwĩta mũchujone gũkandana na Kirito Murungi mwenda ithili na ũrĩa ũngĩ ũkenda tigiti ya kĩama kĩa bas kũrũĩra useneta. Kĩrĩ siasa cia Nthigũrũ Imanyara ugĩte we atĩ kũgwata mbaru Rais Ruto ende arĩ nama Ruto akenda ugwati mbaru bwa Kawira Mwangaza ntuku ite kuraja. Muthuri Muriuki katumenyithie. Kuringana na Mugambi Imanyara augite nandi utondo wa beneo na Kirito Murungi kagita kaiba gwatanire bakarebo ndekia mene kya mbasi. Uni nte na issue na Kirito completely na kinya Kirito ate na issue nani. Na mbuga boka yotegera mwaka jo inda pass resolution ya mwaka jo mweru. Ndauga uni nte kwenda ndwa na mtu wonde kanoliku. So supporters bakwa kethea kio tugakinya bambire tume mbasine tukera driver arungike mbasi mara moja ututume na bangi batonye mbasine ututwendera safari yetu na bo bendera safari yao indi amna bubu au keja kuthwa Kirito kana mwenda ithiri na kona gitika seneta kira bathithia bonde kaba chindana amiru betho bakibathurana no watumira tigiti ya mbasi kuromba giti. So inkwenda kinya Kirito umira unimpumira mwenda ithire umira nonge umira tutonya mbasine twita tukiuga atukuromba kura antu bauga no bakwenda ginya gwatuika uni nkuona muligi wako yumukuye nkuruki ya kwere Kirito uni nga support Kirito lakini Kirito na improve ya uyu muraja amna bubu Mugambi Imanyara ethwa akiuga mwankira nandi utungiga kona mitongirio mugongo ndene kaunti ya Meru akuya borone raki na agituma munini wa kithure kindiki kimanto ja gutetheria untu bura kuya botegunite Meru Ruto athiurukire guku agipromisa Meru ra akabathiria kagita gagukinya gutigwa athithia miaka 3 ikuthira na kinya thaa itu kwa promises after promises wale agitwonirwo atuma kindiki na tuswitia na singi magana jairi mathathatu akeya nthaka agitite empowerment imuthaka uriku thaa iwe na shiringi mukwira yeru kindiki na kindiki kinya gwetia utumero mbaya ugo burito menyo mu Meru inyo gethwe ingugi we ine gutethia antu benu na Kenyas in general kugo tumba kunengero tu switi ureta ira antu benu na nwiji still walige kumu bagatura ara bari na thina ira bena cio kuringana na Mugambi Imanyara augite mutongire mugongo ira Ruto njarewe nionekane muno kiri kwinga goko ira gitine imbuga antu kwimwe Ruto uwe nontu iworogire Kawira Mwangaza tugatinde kuga bangi ni arogi bo bangi mbuga bakuretere ruguturu ara watuma muroga indi wo murogire indaugire ntuku imwe uwe ugeta gucoka Kawira Mwangaza na ketha Kawira kagita gakinya itokare ninde bunyo chai na bunyo openiri wali mantu yarabo kwenda kwale kinyabwi na butuire ora bwagita indi unire mbuga murogire no wige njirera gatumai kurora mturaro kwete akiwe nako gwata mbaru ukeja kwithwa kwi mubunge nyomwe kana mutongero titete ngugi kagita kai kakinyi kaningi kura ko baita itetene nande I think anto abarichete decision bate kabona kinyaba bakayo miaka 10 utikyo tokona ya kaba tutumire sheria kubalitaku na inko support lakini ambwere it is not a walk in the park kulita MP kana MCA wena procedure ne muno Muthuri Muriuki Oro TV mutiri wa Kangangi Ngekuririkania rwarere turantukuyana rwaturi kuria biama bya gisiasa bya Mount Kenya East no bietikirie gutuma ngwataniro iria ikabatetheria kutiariria mbere ya kithurano kia 2027 itana mbere na kwaraniria na bautu gukurukira namba yetu ya SMS 23578 na kinya kiri mitandao yetu yo kinyaniria Ngabana Mutumantu Ithinkia nkurukini achoketie miario ya Mwangaza ya kuga ka mutunyire giti kiawe haria ugite Mwangaza niwe waiterere giti wengwa kukurukira kanywa kawe na kuremwa gwitaniria ngugi na atongeria bange kwou ni amwike na gutiga kumworota ni untubwa makosa jawe wengwa Mutumani achokete aithura guchieta kwa Mwangaza kwathana na kibara akimuringithania na gikugia sniper Boniface Mwongera na Rugonuru.
na ko withire bwawe kinyere ali munini o gavana nyakwa gavana miari ete mithanduko nonoko indi ntukano tukotirima nawe gavana wa kaunti ya Meru bana Mutuma Ntoithingia itumutagere uthio ninya twathimuri toboi sauti enkethi tomyokio kimuthurite ne tayari kugitondoria ni witikio bwa kanisa yao na mbwe inyamurerere yawe iyo mwetikiritie kwithira timwe kuru weshima imwe kuru wa ibo every time akorura kanywa akanunkia Meru ojo kwariro no etonge ndorori mondo sebikara Mwangaza oranande amwite kumwanika kirundu gya sniper gitikureka uruka kirundu gya sniper gitukureka uruka na imbibe etwe woni kire impeachment yembere woni ndi deputy oku ukibangira kura mweshimiwa omwe ura wari na impeachment then ukimubangira kumura na ndera moro nyukwe nareka ni ante toyu na ndera mweshimiwa we can bear me witness na later non to sniper na wataki na kuo tete boya onte to wairo bangite na gikundi kiwitwa Mother Defense Force we uku magite no tietheria murungu yo Meru woni na mato yako imbibetu okiwa urenda kwathana ya Moi ura Moi athana na Iron Fist wawante to ite kwitaniria na ura Moi akuwa ukaringwa kiongo ibwo wabangite kwatha Meru ngai kinikiro no rore iguru no oho gavana Mutuma akiendelea na shokete Monica Bi Mwangaza ja mutongerio mwe ore kwa ni munafiki mono na munyamari bara mukwiritie ja kwangerekano antu banja charity begins at home kire kawira kandi mwire ukethira nwendete kana Kamiru ithe murega mukuru oku twana to murega twana obatire tubatire gwetha twita mami kana mami mwanake kana mukuru obiro kethira ori tubatire kwetha tutikuromba fi ithe murega atibatire kwethira akirira nontu nwairiire kithaka kya mucie wa kiyukia na we bishop we urari governor we mutongeria okairia kithaka kionthe ogatia family kiwambu ati na no kuwa iwo gwokolea nontu tigwokolea antu bongo ba mucioku kwi na mukuru ori noe ura wa kugurite mbere wa mwikira case ya rape wamwikira kesi ya kuwata moronyo kwena inya ati nontu bukuthurana mukuru o muthinia so kambere Meru kinya baibwa kawira kinduma kana akirumana iyo ni chewe na nontu bogetumikio nande gavana Mutuma shoka thaitha Meru barabe na mato na mito imega Pedro be muthikira na Pedro be kumbatiri be mabibi ngebira bibi ya Meru ya kwangerekano PNU no peoni nyana bas akiwa kio Mwangaza no mwe na shakaola no kuwa kiama kia kuleta utajiri kwa wote si utajiri kwa wote just like Okolea it is I defined Okolea in my own ways that it's a poverty promoting program kinya kiama ki ndirenda kwira Meru ibake matoke ya mutiri kiama ki witwa UMP ni kiama gya kureta maskini oyaora TV irete to mashikini kirea Meru na koba brainwash koba kasi nteto chiorongo na into bira beyond ori bienda ku ibiaku tebia kutethia anybody else tha inde ribu nyana araruorere banki yewe na mbecha ira iyire meake riu arari mutongeria akitwira na karitie mbecha cia kana Kameru na kana Kameru iwe na banki yewe na sako na skuru netha rinye na skuru wewe netha ire na sibitari yewe nkuibwa na araruorere sibitari au baite family ate iwe ndo bwaka na Kameru kuruguka kwa gavana Mutuma ntuko naro naku kumanite na Mere Mwangaza ntuko echwa kiruguria kiama kiawe are ugire ojere gavana Mutuma tena gintu enke mokeo amuthithiria na nyumene amugaruka na kumutunya gite na ndi thai erira akiwa Mutuma yukia gite kiakwa Mutuma yukia gite kiakwa Mutuma na karirite gite giakwa ndendo gucogeria ngwere gite giaku istuyu cie na ugwaku ka ketha waga mwere thoga na ikamuketha gite giaku ike uke nyumba gite gi constitution iko offer ni antu ba Meru bakuwa ni senate ya ugire ni assembly ya ugire ni Meru ba kurere
so kinyabara ukuthwania ni bo kuringira mpi ri kwethera kwina public participation kendo ana tutabonere bakiwa ukaana ntubonthe baua ana na ndio uba ukulifanya bonoko maybe no ukajukia itagare kiwatho ode itagare kiwatho otfo kwa witikire bonoko kanyonyi muntu ri ukethira muntu onthu nara barabarene akwira ndi kuona ya nguku wetigiria wi nguku na kawira ati korobua ni chewe ni kuruma na awatania mumiru awatani ntobia miru kinya kia maki tikia gutethia miru ikia kuruma miru mbere kirinde na mwingi agitumura ntumwa gavana Mutuma ari mwira Mwangaza kendete kire na thiriri bathiro beti mana Devena 2027 amone kabubani murungu imubangio nteto kawira narari na kanya kawe ka miaka 2 na nusu antira nani kanya ka miaka 2 na nusu oni in fact mwaka yomwe nonto mwaka wa 2027 ni kutethera kwena ngwe muno i mwaka wa siasa kwambiria 2026 so oni mwaka yora nkethera ndi na yo ngwe ni yo 2026 katuthime ngugi cia kawira cia miaka 2 na nusu na ngugi Mutuma ya mwaka yomwe ameru ba mwe kethera ikawira kethera Mutuma kana kethera baubangi bobwe bwa kenda bwa komya kibojoliria gavana Mutuma ringiro kono rwetu na kumwira Mwangaza ethera no gushitikia muno na kana miario eje no ni gavana ku iyo manjabu sura eje ukuona ni gavana ku na ingwete kinya weta na rangi nkoromba ngayo trimane na form either official or unofficial igukwira who is your governor wandike kawira Mwangaza tuone gethera kwirikira tasi ugiteta mburangwa report rento Shero TV kumaja kingina ngine kine kimusho Nairobi mbita Boniface Mongera ni kuma kirirugono runi otukuona kanya ga kunogoka na mbere tukithirwa ya kunogoka tukitha tugichokera na rugono ndene ya county ya Tharaka Nithi aria mutongeria wa baria baingi niwe Kimani Ichung'wah kwithirwa agikinya ndene ya county izi na kuonekana kumeneria Rigathi Gachagua bonene. One day, you will eat, walk, and talk like royalty. I need you to wake up. Uko aware this is not a game? Make it happen. We need to shut this business down. Hii biashara ndo kila kitu kwenye hii familia. Nikufe ama nisikufe. Kama mbaya, mbaya. An eye for an eye. What is your family involved in? Go close to take control over the hearts of empire. When in Noma sana. Moxie Aluminium nio nduka enjero buria hadu ya Meru iria gukwa into bionthe byo kuthongomia nje kuna kinyobisi yakuna maguri ja mega turi na into mwanya mwanya bithongi ja aluko board sheets, polycarbonate sheets, car shade net, stainless steel wax, perspex glass, aluminium wax, bathroom cubicle, frameless glass door, glass balconies, glass wax, insulation sheets, locks union kanayel, acoustic ceiling na skylight kana pagola. Turi mita inka ya kiruterero muthomurango nejo gutonyera Greenwood City Mall Meru. Iturugura ntuko chionde kuma Jumatatu mwanka njuma kwambira thejiri charukire mwanka thaa 11 ciogoro yontu bwante tonkuruki yongira nduka yetu kana turingire thimu kurukira 0706 446 198 bwinthe ibo gwatioge. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi nyenye na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Mogori wa kinyandukene etia mutujwa nice extra premium.
nkima ya mutujwa Nice Extra Premium ejana mpwe ina mushamujo muthongi na nikwetaga ugwe na njeku nutrients na shio shabatisha Nice Extra ngano itio mainya shiarara ni imboro na imure mutheri motu tujonge ni Nice Extra Premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni Nice. Watu ikawe na kioria yendekithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ti Nice na Nice Extra Premium. This month on Star Times, and the drama never lets up. Loyalty is tested in a war for power on Gangs of Manila. When blood and truth collide, truth tests loyalty. Welcome to Sagrado. Watch Gigi's ruthless quest for justice in beautiful revenge. Experience the epic love story of Rama and Sita in Ramayan. Two sisters, one destiny. Together, they are unstoppable on Divya Drishti. Renew your subscription for 2 months on your current bouquet and we'll upgrade you to the next high bouquet absolutely free for 2 months. Don't miss a single heartbeat. Stream all your favorite channels and shows on Star Times on Star Times. Enjoy digital life. Kirirwa rero turantukana rwatore kuria biama bya gesiasa bya Mount Kenya East no bietikirie gutuma ngwataniro ireka batetheria guchiariria mbere ya kithurano kia 2027. Jeremy Baimpwe ariuga tunataka chama cha Meru. Ongeno ariuga kama wa Meru ni lazima wawe na chama chao na waomba wajiunge na chama cha BAS, chama cha Mheshimiwa Kireito ndio kinaweza kutetea wa Meru ni Richard Kobia Kiamba Njoa. Onge aruga Wero TV, mimi naona ni vizuri wanasiasa wa Mount Kenya kuungana pamoja ili kupata uongozi wa serikali kuu ya Kenya. Ni Kirimi Beckman kutoka Iko Massive. Angeta na mbere na gukumenyithia nteto chietu siasa cha 2027 ni chietete na mbere kumatabo nene onde mutongeria wa baraba inge Kimani Ichung'wa akinyete kauntini ya Tharaka Nithi aria onekete kuthumbia Rigathi Gachagua bonene akiuga ni musiasa muchendi na ojurite mpatho na rumena. Ichung'wa ni achokete akatha bonene DP Kithure Kindiki na kinya kuga akamugwata mbaru gutwa urais kiri kithurano kia 2032. Ichung'wa nkuruki akwaragia are igamba ng'ombe kirimambura za kuruguria uthondeki bwalami ya kumakanwa Mwanjate Kamuteria. Martin Mugambi arina chikinya Athoni gia kurugurua kwa wikiri borami kwa barabara ya Kanwa Mwanjate Mwanka Kamuteria kiri gicigo mbunge gecu kegamba ng'ombe kira gikuruthiritwe thoko ni ya Kanwa muthenya we munthi. Mutigege idiogo ciara ine tutam. Kiatho giki gutongoretwe i mubunge Patrick Munene mugeni wa gitio wa kiatho giki akuri mutongoru wa baraba ingi kiri bunge ya Nthiguru ya Kenya Kimani Ichung'wa. Leo hii ya kutoka hapa Kanwa kwenda Chuka Technical pia tumekuja kuzindua ujenzi wake uanze rasmi, hiyo barabara ikiwa ya rami. Sio ndio kazi mlipea Pato? Pato hata alifika kwa mkutano amechelewa kwa sababu hii barabara vile iko. Na tukasema tutaleta contractor. Munthi rwimbo rwa tamuchiri kiri utongoria bwa Ndagitari William Ruto rukuri rwimbo runene rwimbo rwa ntugo. Tharaka Nithi, Kenya yote, William Ruto, Kithure Kindiki. Hiyo ni ya nani? Wale wanasema maneno ya one term ni wao wenyewe wanajisema. Si mnajua hivyo? Basi tutoe hiyo tuta vizuri. Harambe! Atongoria baba batongoretwe na bunge Silvana Osoro na Sabina Chege na Kimani Ichung'wa bakuria kujeri banene ba rwimbo ruru. Mtamuchege anaweza hawezi. Si mtoto wetu hapa. Si mimi nitakuwa mtu yenyu pia.
Si yeye ni fire, si fire? Ni moto, si moto? Kindiki ni fire, sio fire? Kindiki ni fire, si fire? Ni noma, si noma? Kindiki ni mnoma? Yule mtu ambaye anaongoza kwa ya one term alikuwa bungeni term moja, kwa hivyo anamaanisha yeye ni one term. Yule mwingine mwenye ako na yeye hapo sijui anaitwa Eunice. Alikuwa Eunice ama Eugene? Alikuwa bungeni term moja, kwa hivyo anaitwa yeye mwenyewe ni one term, si ndio? Haya, yule mama mwingine mwenye anakodoa macho sana sana, huyo mama anaongea na fujo, anafikiria watu. Huyo mama sasa tunaongea na yeye nini? Ama anafikiria tunaogopa macho yake? Bameneretie mũtongoria wa DCP Rigathi Gachagua na athingati bake kumania na ciaca ciake citamwĩmĩkĩre ũtongoria wa Ndagĩtarĩ William Ruto. Ule mtu ako na koti kubwa, ule mtu ako na suti kombo, yule mtu ako na sura personal. Alisema ati hatuwezi kanyaga hapa. Ako wapi aone tuko hapa chuka igamba ng'ombe? Wale wengine wakija hapa hawawezi kupea agenda yao. Ukiwauliza agenda wanakuambia ni one term. Ukiwauliza one term ni nini, wanakuambia Kasongo. Ukiwauliza Kasongo nini, ati William Ruto aende. Na nimesikia wametoka hapa, wamepeleka ukabila mpaka Marekani. Atongoria baba banyĩrĩtie atĩ thirikari ya Ndagĩtarĩ William Ruto ĩkathi na mbere kũrutĩra Kenya wĩra na gũtirĩ na gĩtũmi gĩa Kenya kwethũra barĩ na mbagaga kumania na thirikari ĩno. Ine kazi yake ni kushinda akitukana Kindiki, ati anamuita soprano, ati anamuita Mr. Moneybags, ati anamuita Mr. Yesa. Tumeambia Profesa Kithure Kindiki, wewe itwa ile majina yote utaitwa, lakini wewe kaa nyuma ya William Ruto. Kindiki akiwa deputy president wa Kenya, vile wa Meru wamesimama na Wakikuyu, Wakikuyu pia tusimame na ndugu yetu Profesa Kithure Kindiki, tuone uongozi ikija hapa. Kweli hauwezi kuwa clear kusimama. Hao watu wengine wote anatembea na wao ni wale sampuli tunajua. Wengine sijui mwingine wa watermelon. Huyo mtu anaweza kuwa rais haki hata wewe ukiangalia kweli. Kĩripotera Ndeto Chaweru kuma gĩcigo mbunge gĩa Chukegamba Ng'ombe mbĩtagwa Martin Mugambi. Alaji Mwendia nongerete kanjũ kawe gũkonia nguto iria ikũthiũrũka atĩ kwombĩka Rais Ruto nĩ akũgambia Kawĩra Mwangaza kũmũchuĩra ũgwati mbaru kĩrĩ siasa cha 2027. Augĩte bobo bugakarĩka atĩ rigara ĩndĩ kũrĩ na ũgwati bwa thirikari nene gũtiga kũrũmĩrĩra wĩti na mbere nĩ ũntũ bwa gũtangwa nĩ ũchui bwa kura. Amwe nabo nĩ ainyĩrĩtie atĩ kĩama kĩa BAS kĩgĩta na mbere kũgwata mbaru ngavana Mũtumanto Wethingi akiuga kinya kugakaratia gutirio basi umba kugwata mbaru Kawĩra Mwangaza. Ugituika raisi na munini wawe iba kugeria gutara mathabu yao bareta antu bangi chiachene cha Meru. Ni migambo ya Alaji Mwendia ũrĩa nĩ mwandĩki wa kĩama kĩa Mbasa cha Meru akiuga watikanĩra migambo ĩrĩa ĩthirĩte ĩgĩtambua atĩ mũtongoria wa mũgongo na ĩthirĩte agĩchuana na ũrĩa warĩ ngavana wa Meru Kawĩra Mwangaza kenda akamũnengera kĩrĩa kwenda mũteithĩria gũchũa kura cha mwaka-inĩ wa 2027. Alaji akiuga itũmi bĩawe nĩ kwethĩra thirikari nene gũtĩ wĩtĩũmba kũthithia kenda akĩũmba kwethĩra kiona kura ikyo gute muntu nkanira mberi ate iba kubanga kureta ujo kanoro ngi jonto anja yao te barabara chienjo Meru, anja yao te anto bokere economically Meru, anja yao igo secure kura iria ikabaethia maraisi na hareguru. Alaji Nkoroki na ugĩte tiro rĩa mbere atongoria ba thirikari nene kũthithio ũũ akiuga bejaga matũra-inĩ bakarũjithania atongoria barĩa bariku kenda gũtigĩra kura ciao nĩ cikũng'ana bakajukia Kiraito, bakajukia Munya, bakajukia ũrĩa ũngĩ na ũrĩa ũngĩ bakabũrũithia nĩ kenda kura ciao ing'ana. Kiraito aro nagwe, Munya aro nagwe na Kiraito aro na Munya rentura aro na ũrĩa ũngĩ ende bunka baije muthiene kura iu cionthe ire kinya kegũrũ haria ikaba benefit te anja yao no ka ngavana kana no ka senator so long as yakureta tukura twawe
ikiona aje kuigwa probably president akona ng'ania bageta mbere gutara mathabu jau na ndena in future bona no bakare on board nikenda abathitheria kura ciao iuba kwenda kurita kuma Meru. Bungi Mutongire oju ariuga bota kiama kia Ambassador bare nyuma ya uthani banga bana wa Meru mutumanto ethingia ni untu ni bonetari na kadhalika gutongere na kuguna Mumeru akiuga ura wari Kawira Mwangaza bagatigira kinya kugakwambi ateja gutongeria Meru kaire nikire ugite na remero ndira erwe kanya na tugeta mbere kumupinga nande na daumbere chonto gote chukuru areta kuma tukumurita yo tongeria atoprovera akobwa mutongeria therefore kethra no Kawira utoitire tugeta mbere kurwanwe uri atechoka kaire gitine Muthiene Alhaji akiariria kiama kia Kawira Mwangaza kirara aruguririe ntuko ya Jumamosi ikurukite ukethra guteuomba kuthitheria Meru kagita kagwa kurukite nyuma kinyo karetro kiama kira Trump arungi nakio kinyo karetro kiama kira Macron arungi nakio France kinyo karetro kiama kira Starmer arungi nakio Britain utera yo capacity ya gutongeria Meru report rateto cia weru riakwa rietwa ni Mutuge Kare Akiaria kirindiunga ya wentere mwanya chia tharakanithi Minister wa Mainya Opiyo Wandanyi ni aruguritie murandi jwa thirikari nene jwa ugwatithania bwa stima ntere chia muthitwa Mukothima na Kinyaga Tonga niajukitie kanya gwikira kari wira nebwa mirandi eje gukinyanira ndene ya mieri izite augite thirikari ya Kenya Kwanza igeta na mbere guchitaniria kujuria mawira nejayo kire ya Kenya gutigira utoro ni bukwagira. Paul Kabithe ni agutumenyithia. Mthi waziri wa manyama mwankia Ganthe Guruni Mheshimiwa Opiyo Wandayi aratinda ntere monye cia Tharaka kiri kuruguria mirandi nkutho ya stima agacitira araukire ntere cia muthito wa dini cia karikari kiringa thaa 5 araruka bwa Tharaka North kana Mukothima kiogo gararikiria ndionge no yake ntere cia Tharaka kuruguria mirandi eno wa dini ya Gatunga. Sisi kama wizara ni jukumu letu kumsaidia Mheshimiwa Rais Ruto kutimiza ahadi yake. Na ndio sababu hata ingawa siku ya leo ndio mara yangu ya kwanza kufika hapa, haitakuwa mara ya mwisho. Mimi pamoja na timu yangu tutazidi kurudi hapa. Of those about 1 million households, we have a total of about 36 billion shillings that we are using to connect last mile in the entire region. Situpigia rais wetu makofi. Profesa na uwe tutiomba kudotwa na madena maronje mastima na kaunti inu siengesi na monto mau. Sio ni maendeleo? Sina zakatu mbili. Nonaona stima ambayo haijaipatikana hapa imekuja na miaka 2. Can you imagine tukimuongezea ingine? Atafanya nini? Tutakuwa tukitembea huku na starehe. Munui mayete. Na mainge muno barabara ino chenu nthuku. Tende daya ne onge chubaga. Ingavana wagiri kuraitheria no ingavana 2027 tunge George Gitonga wa Murugara ambura marankuru kima kuimbimbiri twintongoria Kathumba kuma ntere ino cia Tharaka na kaunti ya Tharaka Nithi marankuru kibombite konania bena gwirigiro bonene bwa kichigo mbunge kia Tharaka kuwa kina stima kuga mwana uragurite rukiri na mwana uragurite thamwanja kina athi kwaura irio ugoro mwana uragurite rukiri na ara mwanja atiagirwo ekero bieko biere nonto yuna kurete urata kurete agirwo ekero bieko bidatu ora akorete akaruma yoko kemwe katika daino na mwerwa kenda anto ngiridato bakego bago kero sima na Tharaka nonto bamunene wetu Professor Kithure Kindiki na mwanga okethira financial year imbije tokegwa tukongerwa ikinye anto ngiri 12 baindia baraba gukira sima Tharaka yombe. Hiyo ni maendeleo ama si maendeleo? Waziri akujaga na hakikisha ya kwamba stima igekirwa area eno, na waziri Opiyo Wandayi akuga ya kwamba we ne experts muthia baringirite ndebe cia giciaca thirikari nene
wanazidi kumshurutisha baba kila mara. Kila mara wanamtembelea na fitina ya kwamba atoke kwa hii serikali, ati sijui asimame urais, ati sijui wakati huo atampigia kura. Hiyo ni uongo. Hiyo ni uongo na sisi tumekataa. Sisi tumekataa katakata. Hiyo ni uongo. Hebu nione kumibira breaks. Basi mimi nimemalizia hapo. Hivyo sisi tukisema tunashikilia Rais Samuel Ruto afanye 2 terms. Tunasema hivyo kwa sababu tunaona ile kazi ambayo wanafaa. Moko inye kanyerekani. Moko inye kanyerekani. Moko ni terahau. Moko ni terahau. Hebu nione Rais William Ruto. Rais William Ruto na Profesa Kindiki endelee kuombea serikali ya Dr. William Ruto. Si ndio? Hii serikali Dr. William Ruto alizunguka Tharaka, all the constituencies Tharaka Nithi, na akawaomba kura. Na tunasema Dr. William Ruto aendelee kumi bila break, si ndio? Kuma muthito wa dini cia Kariganki reportera Weru TV Bitu Paul Ogwa Kabithe. Seneta wa Embu Alexander Mundigini agwete mbaru murungamo jwa thirikari kuinyiria kiwatho baria bathitangi na winyangia bwa maandamano akiaria rintere cha Embu. Mundigini agwete mbaru utongeria bwa Rais Ruto na munini wawe Kithure Kindiki aria ugite ari nama bakojuria mawirane jao kiria Kenya mbere ya kithurano kia 2027. Rita Mwaniki na Nteto Iji. Seneta wa kaunti ya Embu niwe Alexander Mundigini uragwata mbaru thirikari nene igikathika mawatho marumu ma andu aria maragwatwa thiini wa mirurungano. Ino ni makiria aria marethirwo makia kana kuthukangia indo cia mwingi na cia thirikari, kuona ino ni mugaru na watho na ni kuracokia na vuva ukuria wa bururi. Marete thina ni kwithia over one demonstration ni nguri andu metu kana ciana cietu ni twise rwakwa muri avitirie ekai maandamano maria magirite tondu riria kwatuika ciana cierwa ithie maandamano ni kwatonya andu mengi ukithia ni kwagia na ai na andu makuragana maria manyuite bangi kanda cia kurevia na ukithia ni agaruka ukithia ti mugomo ukithia counties ile twagiria njuchini maria tax yetu twariva ni mambia kuthie kuvunja kuvevia rami ni mambia kuthie kwatakia aruti awira kana supermarket na ndo ingi guku akiugaga bari bata buri biashara gukorwa makirumia ugitiri wao ene kuona rimwe thigari ni mararemwo ni mwingi uria uraumbine na njira nene. Thigari utimundu auriria thigari ni takwa itari ciana cietu ukithire barete thina riu turauga atiri ni every market igerie kwandika andu amangirinda indo no namo nore makathi kwia unukuthia andu acio makaya ti mareme kuthondeka demonstration ni ai magikuatwa mabiru gotire nigetha mabainwe kana mobwe kwa tondu ndeto ni ya gucokia economy cia counties na vuva tondu kwithia kwa thiugo gwakwa gute kwina thina mungita guku akiuraia ekari na atongoria onthe a kaunti ya Embu gukora makigwata thirikari mbaru niguo mabote kugwata mirandi ngurani ya uthii wa na mbere. Kuo ni nguria andu ma Embu county twitike gucoka thirikari turiku 100% ndwikanda kuthie kung'ang'ana ubeo kindu urinja barasa na thirikari ekuo ya Kenya Kwanza kana ya muungano kwina mwanake wetu Profesa Abraham Kithure ni turacokiria rais wa Kenya ngatho tondu Profesa Kindiki ni mundu wa Embu, ni mundu wa Tharaka Nithi, ni mundu wa Meru na ni wa Mount Kenya tondu maundu mothe makigika ndu akara gutwariria. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Aciari arimu na aritwa kuma cukuru ya Rujo tigani ya East ni bethirite bagiokia mateta iguru ria wagibu wa stima ntuko ya narwa bakiamukira wirigiro kuma kiri mubunge wa Mpuru wa Bore urio kinyete cukuru neje kuruguria irasi bithatu biria bikinyanirite rungu rwa CDF. Mpuru wa ugite mitaratara yonthe ya gwikira stima ne kinyanirite na ntuko ite kuraja kiroto gya cukuru ite kuma mundune ke kojura. John Thiga na Nteto Iji tariria.
igikeno kinene gitari mwanga kiri arimo aciari amwe na arito bacukuru ya primary ya Rujo ira yentereja Tiana Central na bwe nyuma ya mubunge wa Ntairi na Mporo wa Bore kumba kwigwa gikinya cukuru ino kiri kurugura irachibira aumbite kwigwa agakira cukuru ino bimbia na kigina kia NGCDF nara aumbite kwigwa kithina mbere na kwagatigira na gukire kithomo kenda mwana wonthe wanke na gitonga kaumba kwigwa agiukira Ntere ino Tigana East. Kithomo ikia maana muno kingana na kia mwana wetonga na mwana wankia na ndaigwe kithungu kwa education is an equalizer yungana area bonde ora otongi na otongi na nkenda kwira asiani tukwa narwa nteyete kwa siasa mbeyete kwa maendeleo ya nthiguru yetu kana itura yetu otegi ntukinge kimuryo otegi ntukinge kimuryo nkorokia kithimi ya kitho na musiari wowe mwana woku uwe yetendene skuru eje yetu ya Rujo ti mwalimu amurutana heshima ti mwalimu amurutana discipline ti mwalimu amurutana kuya na heshima kana kuthikira uwe musiari akia kuthotirita na mwana woku wamurikaniria mwalimu ingwe yothe Number 1 wa muthomera bwiri kwa wamura mami ndandi kithomo kya maana muno kana kya mwana wetonga na wanke bakagintu ki kuweta zukuru itothikire mwalimu burakuwa nonto mwalimu atinyukwe na ti abau mwalimu gatumetwe ki wowe eyo kuruta uchurubungu kwa anyumba bongu motombo awekera akiri otoro amen. Ankwenda kwera musiari omwende ane bonto dare mwalimu ake akwithira no kwenda ombeta twarie mantu akithomo kinya musiari mbeterawe na mwana thirareo inara kagitani waku aciari bacukuru ino amwe na atori bombete kwa bakithucha kanyaku kwariria mantu megene na mainya mastima mara bakuike nyamara kinene kiri Ntere ino bagiromba mubunge wa Mporo wa Bore kumba kubegeirwa kiao na bombe kwigwa bakiona weru taguntu kura kungi to kwenda wekirwa stima okaya itwa babeto babaroka keinda ikiundu ne betha to raisi eto cionthe kuma Rujo witiaro kwe amato wetaroro akengwa to testima endo etabarabara emwe andra iya muthenyo oticie gutuki kwireo mheshimiwa atucokeria ngatho mno no tuinyabo aturikana no roli batwe na otae yaro mheshimiwa na ibu twathurire tuya mwiriga ya Karitho Rujo na mato twabithia maandamano tukiandamana era stima na batwe atukuwa ya antu baruyo mheshimiwa waturetera stima watu twakuthora na tuwitikirie wachwe kura na ukonge ikethira ici yaku arampura wite kiringonia berire stima ino tigere nyani na marigo chiomba kuige kinyana kwa gwe ntugo cherwa ruwa gwa rubo kaomba kwegwa bokioneka Ntere ino cherujo na nguko kirero kionve no mbio no stima kirero kionve no mbio no stima ne bonto kwa robwira indabangire na ndare kwa stima ya area twamete Rujo Shopping Center Rujo Karitho Shopping Center nere ya bwitho sathi ya bwitho mbio thai kire kwenda important tumekulukie ikenda yeundu ku we wanasemithia ngora wekira sima ngora kuthithia mbi na orende no kumenya atiri it on the process katwite wekira ko no ntisa kene we kurantu ukona kathate wonire atewekira acha story zako kumeru atithisa we mtu my friend kiripotera ndo cha weru kuma Ntere cha Rujo Tigana Central mbeta wa John Thiga Anto kathomba ni batigi na ngurario nyuma ya ngari gutamwerekera na kuringanga biashara thokone ya Gakoromone bare baguraritwe bakimatukwa sibitari kwa mukiro tungata kungi na kurigathi Gachagua netithiti na mbere njunga ya Werongo ara nande arugurite rwangirwa kiama kia DCP Ntere chia Boston kakiteni okau na bwatongeria bakaunti Isiolo ni bachumirite kurita uge bwao kukonia siasa ira chionekete kumakta kaunti neu.
Katwambirie kauntini ya Meru aria antu kathomba batigi baguraritwe nyuma ya ngari gutamwerekera na kuringanga biashara thokone ya Gakoromone na baria bonoketwe gukinywa cibitari. Ejete gutundukanga jambo eringwa na enda umanchono kimatokio ndo kinyande kwa gionto gya kunekania ndagwa ndiko kwa na ndenge tiogoriro ndone ngurwa ngari deno ngeno kairo tere rwako Periwa mwene okari aredi ntamenya ritwa riawe na noe ukukaria ngari athaire mbere kinyantwa itekegirwo gwa no tongari ikakinyira mauta ngari endera na inya. Nawe mutongeria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua ni arugorete rwangiro BC ya DCP Boston aria ugite ari nama gukethirwa kwina thirikari njeru Kenya. Because I'm sure 100% there is going to be a regime change in Kenya. We are going to have a new government and we want to start preparing our partners in the new administration. Yeah? There is no need for us to wait when we have sent Ruto home, then I start coming to ask you how we can work together. Since we are sure ataenda nyumbani. Yeah? Kwani hapa ni wandam? And finally, I have seen you say that you did not overpromise. I want to correct you. You didn't overpromise. You overlied. Kongena kuge kundi kimwe kia Kenya ikirikitie ndionga Germany haria kwetherete kwina witikaniria bo witinguge buria PS woritinguge Shadrack Mwadime agutariria. We are here in Germany as a follow-up of a bilateral labor agreement that we signed with the Federal Republic of Germany in September last year, and there was need for us to operationalize the bilateral labor agreement. So we are working very closely with government of Germany officials, but also the Chamber of Commerce and Industry that brings together all the major players in the economy to appraise us concerning the job opportunities that are available, and therefore the object is to meet the owners of these companies through their association so that they can appraise us concerning the job opportunities that young Kenyans can occupy going forward. Nabo atongeria bamwe ba Isiolo ne bachumirite kwariria siasa iri gweta na mbere kiri kaunti mono ire ikuringithia kwenda kweberwa kwa ngavana Abdi Guyo Getene. Wale watu wakati wowote wana issue statement wana accuse our governor to be a goon and working with the goons. I'm here today to let the world know that our governor doesn't work with the goons. Yes. And we are not goons. Yes. I want you to know that our governor is a youthful governor and he is darling to the youths. Thank you. Nkatho cha mwanya ikuona kanya gaku na kugwatanira na bautwi kirinteto chieto cheru thithatu na kinya ugwe wona kanya gaku na kwaraniria na bautu gukurukira kiri mitandao yetu yo kinyaniria. Rito ni Maureen Kinya, mwonanire to mathithio ni Purity Richard. Good night.